andu aria menjera tumathirie I mean tumanyivanyivie tunyivanyivie namba ya andu aria manyititwe na aria menjera kana aria mokite into conflict with the law tondu andu aya tika turama reject in our society nika tumeretete guku na correctional services department maana yake ni kumaanisha ati mundu atwarwa bandu aigwe nigu athondekwe meciria kana ciiko ciake nigu agicoka kuria andu mari na arabota gwikarania namo na nindirakena ngiuga ati ona president wa judiciary na botete kuga ni mekunyitanira na thui nigu tubote ku decongest prisons citu na kaundu kau ni karangenia muno tondu ino ni deliberate effort ya actors both from correctional services kana ministry ya interior na judiciary na our probation department kuona ati andu ona aria mabititie tumabitia turia tunini tariu uthiete ugakunda na guku nja ukanywa njobi ukagwa mutaroni ugocanua ugaikaikua njera bandu bagwikua njera inukua uthii ugekana na ciana ciaku na mutumia waku riu niturageria kuga ati andu acu mabititie tumabitia tatu bandu bagwikua njera ni mabewe kaundu mangika mithenya iganona nigu macoke na guku matumikire maisha mao na mabote kuongerera economy ya Kenya na ku benefit kwayo tondu mekara njera ona thui ni turavinyiririka ringi na ringi mundu toswe na twana tunini ringi na ringi ni mutumia atwarwa na kana kau njera tondu maundu acu nimo turenda onamo mambe manyivanyivwe ta twana tugikara njera no twana tutibititie twana tutina mabitia monde koguo kana kanini ka mieri 5 mwaka umwe gagikurira njera ni kaundu koru muno bau bangi ndauga ati morali ya thigari cia njera ni tukuroria muno miaka ino yukite nigu mabote gukorwa mena kabinya ga kuruta wira matigakoragwe monete ati ni taka matigiriritwe kaundu ka mbere ni promotion ciao igakoragwa ni promotion irathi na mutaratara mwega ati gwiciriria nuri kurenda gu promote no kamu promote turenda mundu akorwo na servite a period of time akorwo ena kanya ga kubewa promotion tondu promotion yukaga na tubesa turongerereka bau na responsibility na mundu abetwe responsibility na abotaga kwibanga agakorwo na aramenya maundu make